Protiv Bratstva. Svi 7 golova. Ko je taj? Moja je cijeli. Daj bre. Izaš. Krute. Jebem ti krupa, daj. Gore da se Izaš. Daj ću mi da ptiš ponaj. Da je kruka bio penal. Pa ćemo bar dobiti roštilja. Onda ima ova za strane. A kad mi pobjedili da bi pomogli Rudaru. Bi. Prođe osinja i ovi je uvijek rang. Ne znam sad sam osinja šugao. Ja mislim da je Rudar ima neke šanse. Daj. Što ona je upao? Sad ga čekam da mi govor. Proba, Džeka. Ajde, zavuci ga. Evo, Džeka, bocu samo. Iskačka. Ništa ne žao. Sad. Ovo će... Ako ovako nastane, dim ti prekinće, on sam sebi udakle. Daj, šta je ono? Sad kad ovi vodi, sad čuri kao je nama izvuče. Gdje žuri? Sad čim se tako sa danas i žurimo na rastu. A i doće kru tebu. Idemo gdje škati, ne dođe nešto da ga zjalo poje. Koji će poslat? Aj debeli je najjači. Ja, nešto, sam stoji. Ono kad su ona trojica bili. Ali unuću i ono... Baš nemaš... A ti ja sam onaj? Okej, ovo je klasa. Ovi što zna nam je ligu, ali zbog Kijeva. Aha. Unuću, vidim, ono nema... On je dole predavač kad odi. Sudi unuću. 10. Janko dao gu. 3-2. Jesi izgubio se 1-3-2? 1-0 bilo. Pa 1-0 za nas bilo. Đura dao gol. Đura dao, nije ja. Đura je 30 metara, ja. To mu je sve što je napravio ovu sezonu. Ali tad je bio 3-2. Tad je igrao. A protiv njega, ono, provoće jednog igrača kroz ga probao da se vrati još jednu na probu. Tad ga poslije izašao je Đura. Tad je rekao da je izgledao. Provuče jednu, izašao i drugi put hoće. Ej, Moki. Ej! Samo Deka ura, ne pa ne Sam dok on zove da probio onaj alkohol iz tolama na doću. Ko? Džeka.
sljedeću utakmicu protiv Srbije. Puštajte žalu, brate, da malo. Kurva umire, kurva gas. Dobra. Kavajde, to je dobro. Čuj, Moki, nešto se smije. Ja, tačno je da... Ekipa mislio se, ne znam, iznervira. Uvijek je to važno. Ne dalje, nemoj se bavati. Ovo čekaj, zabrava. Ne sad baš nije. Samo da ga ne slušaj da ne dođe. Moki je kao beton. Tako je, baš služi. Dol nešto glumio, došao vlak. Ubuzio je s vodom. Pušti. Ti još nemaš prežal tu vodu. Te oni čovjek više ne donijeti. Krenuo se vlak i do tako. Budu ostavku kako se postavio na početku. Ja ćeš, ode u vodu opet. Dobra, alo. Ne, prošla da si igrao bavu kada valja. Njemu je sam bio cilj u kaznaju ubaciti, ali ne cilj. Bolje si naš čovječ. Pa bolje. Pa jebi ga! Kovaljesko, nasmij se. Miša, banana. Nemoj onog slušat, onaj galami na tebe. Idemo sljedeći krug, para. Idemo dalje. Treba Moki. Neko mora pogoditi. Može sekunda im ruke posjeća vam, pa nek igraj, valjda. Tako da ako sraži, idem po pečke. Sad se sikirati, dobro?
Sestane, znate, otvori ono autobus. Onaj gore kraj tebe. U prvoj borbenoj. Vozač. Vozač je gore u vrošku. Odvojen od svih. Ja ne znam. Kud se može tam drugi put protačiti. Ovdje kad krene, ovdje prvo tući. Iskreno je to, Šta? Prvi bog, te pobore se. Pobjedom osiguravaju, 51 bod imaju, pobjedom osiguravaju. Osinja 49. Pa i bodimo odgovara. Ne odgovara. Maju standard. Koji je Rudar? Treći. Treći. 47. Jakeš isto, sa standardima isto bodova imaju. Kako onda tako je dobri svijet? A momci igraju futbal, pa ne zanima. Oni su poštenak ljudi, bogam. Evo, što on kao, nešto on kako uđe, tako ti ispasti. A ne, možeš ti ovako... A ko je korektan? Jakeš. I mene i Kruškovo polje bilo. Ekstra su mene. I ovi su bili sad kladali. Dobri su. Mi pobjedili Kruškovo polje i kaže Ovo je policaj desetka. koji po njemu. Ne znam da li u policiji. Ne znam da li u policiji. Jest. Pričali su da je policaja. Tako da svaka mora biti organi javnim biljem. Organi gonjenja. Bravo. ja sam od sebe dovoljno. Ira, ne. Šut čovječe, malo. Ajde bi pa. I to fino, da se uči uvjerljivo. Dobro igra dugo futbol. Nauče. Niste vidio šta mu... Lezi Danijele Bog. Dok je lezo išao po travcu, zagranice drva. Golbale, nemoj vam oblažat! Bog te jebo Danijele. Jebote, krudan je. Ali ovo sad goli šute. Odbij se od ovoga to. Polako ba, polako! Nije ja na drugu. Ujevo te ne.